Ka Henyo Trap Border Dispute Redressal Forum mentaka at pahendu tarik unai tung araja al paulai kala pentep bakan satho syaka Megalia Human Rights Commission ban penpawe ke jing e baya kenduk daki khasi penar ki basyang basa ha Block 1. U chairman ke HBDRF uba chandame sungo habakaran syakirat pathai khubor ula keno baki arteli ki sorkar jala kata ke Megalia bat Assam kim shimkhia ban penbitno ya ke jing ya kaja khaput hapdeng kini ki arteli ki jala. Ki pajba khasi penar ki badan ha Block 1 kimat shibun ki jing e namar ki Syaban Ben bat ki karbiru ki jupendik ya ki khasi penar ki badan ha Khanduli da ka bapa khang surok ya ki nonglet nongwan khamtam ya ki bapang basitom banet syaki jaka sumar bat ki nongrep banet di ya ki marem uba chandame ulaong ba ke HBRF kala depha da ka jingtho syaka sorkar jala ban pha wengno ya ka kherdop jong ka Karbi Anglong Autonomous Council na Khanduli Henry haduk menta kane ka kherdop kadang don bat ki karbiru kidang peteng ban pakang surok bat kane kala kata ya kayat kayeng jong ki pajba ni husnam boong ba hidon atali ki point selain ki jimbo ki jingsisha ko kren to kawei kedai ba ngong ki karbi ba dagi bun da dagi seong tenan ba sopan sa apo kejela juni de kabha bi mi no ne ba le si ceka ba ki kiwan nadu ba dai thai ko kuma ba ko point ko ar kal kedai balada natuga entry tax gate juga Karbi Anglong Autonomous Council kadang net kadang sa hantu po sinong Khanduli te kanjia biang pubejia mukro te kepiat ngadon berbincang ya kene oble pengakren haga tugas ni kabalong meeting Khanduli haga arpa rik jong lu benai te kadot kejing ya keren juga nang pakapun ban reporter Tharai reporter di jong Highland Post dengan yaitu ia kata kumba atayu tam tharai bersua ketua jing elang berlong organisasi atau atrik kemudian tidak diperlok kiba om yana ba mem na ini yo bor ni mem de ban mem don hom ban be snong yo no brio haga jing de ban om gi karbi ban ni hut kim suk ban shok ban sa bani po Megalia di ba bagi leno sinong di ba di kisok bisa bu thai kalau kini ngangadon berpercaya ini berongkum ne ba nitip barok bisa yosnyo ba ipa imeru da ikut itam snek pelate isa oke mi no ne teniru ni percaya ni lok sisa kita trai muluk di besok pasak kok kayak ada kejeka bernilong kita om parent founder of the land te ngagret ni kini dengan jindong namar balai di priu jungi kisah pendik kisah torsor kebun kilian hagi ni kijak di priu na lor kisah kisah hapo kejaka bok kende bersiap jungi but segawe lada kende kita taksket kedang nek kedang sapo kesnong Khanduli kan dia biang kumbaja hamukro kamut ba ni kadang lupa kata kepelang ban kenroy dane ban kensoy bahkan dia aku baca biang kamu ko namar ni keren dia gede lakat no sin ni dia kendu yang diberi ujung sorkar ini buat Yahudi putih komisioner Joko West Jack Hills District umla syuk ngila aja tadi berendong kita kecik kendu But what you chief secretary yang berjalan dengan liaru, ladang apa telah ada lain kewe dari jemput naik ni, mentau sudah menjadi ayah kata kami berdong. But nilai turun details, yang jika itu jungi yang kedua. Itu mentau, kim siu kia ban rai kata suk sai. Deku belum mentah, kajiki kan at kalau dia, dia nama kata, nagal yang jungi pun berforum. Ia iban, ia ke sorkar, bagai ban syukia, ban pernek pensa, ban rapi, saja. Kumalang mentah barok nilai jing tim langi, bagi arsip minister yang konkret. Ban lejuri ia kan jaga, dan kharsan terik jom belai. Ia kepandang oleh senang, hantar senang kerja ikut umpowiang. Di barok baik setiap kita nilai mengerti. Rehat taruh
kata kecing lek jurip dari kecing lek ia juga chief minister kapan ulang imat kumbaki ong imat ia dep situ nama balai kau unta hadir lebih dari kecing dia la RC chief minister ni lebih bang sausin di chief minister bagi SP jogi RT di distrik Joko West Karbi Anglong bagi SP distrik itu hindrai kim siapa simkia dah kerukom kepada bermatrah sung sange de dah kebat khangi kini dia wihat kim yo su bandi kini maju ki bat kim yo la di su bandi kini mar bang marti bagi di dalam kamar kesi kata gede gue kecing ko rau baksa gue wat hakapak kasih tolu kini ki karbi ki bakang lenti ki priujungi nanti depo lapang masuk blok ban pha lek sumar di ban wat dawai nang ne na po kelia na po West Hills District di ombe kile cipo asam cipo karbi along cipo ompren cipo di pui kidon hospital sedeo kecik galong gani oi kidon kita ke hospital ni la ban le dan bagi priujungi kim siau tu ya kata tin asabes ya kata tin karbi ke bak kren kim nang hiru ban kren ban kim nang ban pule ban kim nang ban tho kene gede gue kecik bagi priujungi menta kedu lana na asam ko pai ya borok di area juga bo yang blok 1 blok 2 ke West Karbi blok di ni na kalian juga blok 1 ke blok 2 ni keren mentang ya keren ni blok 1 na kalian juga blok 1 ni dah wapi tak ba ni kula ro pada trelang tak besar hanya ni gaji berbeda ni kula pada trelang tambah na kumno ke sorkar ke dei ban dep kum ke binawa berkata kalau mereka transfer biar di Jakarta tak cuma beros bat lada ke sorkar asam kemuncul pada transfer yang di Jakarta jumi kucip minister jumi jalan kali aku dei masanya ku super kenal je hak aku sawarik jom punai April ada lebih itu jikanan dan kalian cumi lihat kentu SP pada isi jam West Karbi Anglong ini kerana mat malam dis terus saja stasiun itu ni hantu ne pau ni bijing doa edisi omba dan kalian cuma ngan tho chobot chobot mana pasam pas Karbi Anglong untuk mas council pan penduduk pan beno ini kita sikit jadi itu dia itu musim ini di DC RSP juga di distrik ban kadau mongla ban beno itu itu sikit gede ni nok hatu di omba ni hum pan ya sukno bagi Karbi tak ada Karbi atau termas council kan air ofisialitas lani dekat notification pula pendam no sudah ni kita sikit ada kita te nyimpan objektif nak kalian government ngamar panggil rumah kerana ni ledek air ka notification mai ka sorkar kan air di top kan buat lagi di ban rapi yang kisuk dan nyimpan objektif ba sorkar ada thon kan ada thon yang sorkar asam ban JDS atau masuk council ro ada thon dengan ada thon yang cukup kan Karbi Anglong Mas Council halal kini. Di bagi melak syasyu. Nama apa kumau meni? Warat kucing yang aku beri ini kendu. Tanah kedau ini cukup kami. De nak yang jumi in iPod Spruce ni sorkar pakai elor kini. Balada sorkar kami iPod Spruce ni nyimpan seban. Ayo nak kucing thau cakap dengan commission. But the kabasya ni keren ba kacing don kacing yai don jong tu lagi kadau ko bakam ko san kade kacing tulak palat jong ko sorkar ka jong ni kacing tulak palat jong ka Chente Hills Autonomous District Council kibam sutu ya la kacing ya ka ikhtiar ka mor ko kidan halor ka khandau ka syap ko bal ai bon ka siksu kamat dei kita ka dispute area haba kadang dei ka dispute area manu kimla manuan buki pada Karbi Anglong ka buki dah kanduli jadi ini sudah boleh buki lang kita ti maka di disputed kadang ka claim and counter claim ya harus bercakap Henry Simba kacing temu jong ka sarkar asam bat ka Karbi Anglong atau council ban bu itu gate kari bat kikwa ban kam try ya ka kanduli bahkan kue bet siapa asam kampung su dah kue kadau halor ka tu kaki ka nanti bat kue ka kongsan ba ka ban aji pa ni sutu ya kajing sutu ya ki kendon ai ha ka bade ka blok 1 ka blok 2 kamde kajing ya kli pur ni sama ka asam ba ka halia
Kadang kajian keliput desa mereka Karbi Awalong Autonomous Council bahkan jelah Meghalaya. Mana kapor ni ini ke Karbi ke bah persyak ban sistem ni hilang kini tiba pada pengelumar ter. Jika ni kecikeli ke sakba ke ikin ke sokar ke jomi pada kan le nam tadi ni perdo ke personal jomi tiba la syak jenjar la lai benai minta. Tidak sampai ke je ke sokar ke jomi bat ni community nak kena ke jomi ke forum ni yang tip ke city social secretary ada benai dah thol ke jumpa tiba penyak mah ke ke bajia hak ground zero hak badai kanduli ke jengkeli ke bumi hutan ke sorkar kan le ini orang tu ke city mal air kat tu ada benai ban balai ke sorkar kam sinkia hadu ke kelimat ke hutan